Sa dino ka diti pagadala kiti kolehiyo? Nagkunangagadal ka. Di ka nagtuloy nga kolehiyo. Anya? Apay, papa. Basta di ka nag-eskwela. Tamangan nung may tulad kang tumutlaeng kadagiti dua kakabsat mo. Katap-tapog da pala iti kolehiyo. Ngam nagsikugdan. Promise, papa. Jak to aramidan ti kasi ti inaramid da. Agadala ka na imbag, papa. Nukuna ka di ka nagtuloy. Saanan? Di naksukirin, Rosalie. Lakay, idumam ni Rosalie kadagiti inauna akakabsat na. Patya ka di nanto aramidan ti kasi ti inarami dagiti kakabsat na. Tinasapa apan nakiasawa da. Agpapada da amin. Kita man tibiyag dagiti duwang anak mo. Nag-uubingan da pailang ngam nakiasawa dan. First year college da pailang ngam nagsikugdan. Anya nga roon, adda ditahan lakay. Adda na po ko takadakwada. Anya nga'y aklunan tan Total kasarmot dagiti asawa da. Wan, inkasar da. Ngam kita man tibiyag da ita. Nakakaasi tibiyag da. Datamot lang ti asig ganda no kasya magipit da. Anya nga ron nga'y kat anak tamot ida. Rumbang latulungan ta ida lakay. Agsusweldo tamot. Day tangarod kahit. Agswiswildo ta nga agpadpada. Professional ta adwa. Nga mawan pa'y uray may sana kaadal ka nagiti talong anak ta. Di mo sawan ti kasta. Tadapay laang ni Rosalie anam na mata lakay. Oho, awan lat ang bukon. Sigurado, may tulad ni Rosalie ka nagiti kakabsat na. Apagtapog na pa'y lang iti kolehiyo. Agsikog matin na dagos. Ay na, saan kumamot ang kasta Saan tangam mo ti mapasama kiti masungad nga laldaw? Anya tamom, abangan no jiburi dakta ti makatungpal iti karina. Saan ta kumamapukawan iti namnama? Idumam ni Rosalie kadagiti kakabsat na. Anyat kurso nga lang, Rosalie. Ha? No kasta? Pagtuluyan dakmat lang ang eskwela, papa? Wan, ngam oras na kinubyo ka. Di tammitin. Awanan ti pakibiyangakin ka no'y naramid mo ti kasta. Saan ka paritan na makinubyo? Ngam palpasampay ti panagadal mo. Agturpos ka pa iti kolehiyo. Kalpasan na, sumapol ka iti pagtrabahwam. Kitnuadan na talgad na trabahom. Sige, nawayakan ang mga ramid iti kaykayat mo. Ay, promise, papa. Agadala ka na imbag. Ikarikday ta kada kayo. Anya ti kurso nga lang. Kas kumamot lang kada kayo. Kaya't ko ti agbalin ang maestra, papa. Nasayaat nga ron. Kastamot lang kumatibagakin ka. Nalaklakakan to ang may employ, no bilang lang. Tada kami pa'y kan ni mamam, amang iserektoken ka. Oh, agyaman nak, papa. Ulitagdag ka rin. Agadala ka na imbag. Sapay ko ma, Rosalie. Tadi mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Mala. Asikasum nga rin din nagiti ka sa pulam nga ginrol. Takuyugan kan to. Okay ka di kan kada ito'y pagabangam dito'y ili, Rosalie. Wan, papa. Basit ngam cute. Total, si Shakmat nga agabang dito'y. Amamok ti akimbalay dito'y. Isungat da discount mo kinkwa na. Papa. Mayat dito'y. Tadan basit a kusina. Kain kabukbukudan pa iti CR dito'y unag, anak ko. At da privacy dito'y. Wan nga ron, papa. Agyaman akmanan, ha? Basta takdaram ti karim. Paparamot lang itinapinta sa masakbayam ti pampanunutan me ken ni mama. Masapul atong palag ti karik kada mamakan, papa. Masapul nga igaad ko ti agadal. Tapno maragsakan magdagiti dadakkel ko. Nga uray kaskasano. Sa anak mat siguro may tulad kadamanang ko. Ha? Ni? Alas 10 gaya man. Sumurag akon iti sumaron no a subject ko. Nagbayag mutan dagi deliver iti danom. Kuna ti landlady nga itang agsapa nga mamamutlangan. Pinaputod da ka nung aminin tilin niya ti danom da. Iso nga ipapadeliver da ti danom dito'y. Ha? Ay, agyaman nak, adan. Iso siguro nday ta sumungad. Miss,
Sorry, nalado kami. Na-traffic kami. At da kami nagdinong paralugan iti dalan. Kat ni, na-traffic kami mutten. Okay lang, Manong. Mabit lang ha. Ayabak ti kadwak. Ta kargaan min ti tangkiyo. At ta, napunon ti tangkiyo, ading. Adda ka di pa'y kargaan mi. Awanan, Manong. Ti matlatang kiti imbaga ti landlady kakargaan. No kasta, border na kanina na saling? Wen, Manong. Ay, awan mo't gayam imbati na apagbayad ko. Rimwar nga minan. Sana balin, ading. Sublik tulangan. Anyat nagan mo nga minin, ading? Rosalie, Manong. Siya gayam ni Martin. Nice meeting you, ading. Kastamat kan ka, Manong. Sige, ading, Rosalie. Mapan kami pa'y nga rod. O sige. Mapan kamin ko na nang dimot la pumanawan. Ading. Mabalin ang maalat ti cellphone number mo? Hello? Hello, Rosalie. Ada ka di klase mita? Awan, Mang Martin. Awisan ka kuma. Inta mga ni Terwar. Ha? Mapalin ka di, Rosalie. Sige, Mang Martin. Agyaman na ka. Sige, agrobot ka nga rodan. Tadagasin ka inton madamdama. Bye. Bye. Apay nga akas to'y matan. Kasla jak kayat apaayan ti anyaman nga awis ni Mang Martin kanyak. Apay ngay. Kaano nga klonen nak, Rosalie? Manon abulan nga dato nakin ka. Awan samot namnamakin ka, Rosalie. Saan na ka basta sumurot kan ka iti sa dino man apangawisam kanyak. No awan riknakan ka, Martin. Ha? Pampanunutak lang amin damamakan, Papa. Agad adalak pa'y laang. Ure agayan etan ton. Di mo liwayan ti panagadal mo. Ituloy mo lata. Aging ga makalpas ka. Martin. I love you, Rosalie. I love you too, Martin. Martin, nailawantan. Pasensya kan, Rosalie. Ngam di kag danag. Tadi kan tubaybayan. Mabutangak. Amangan nagsikukak. No agsikog ka. Takdarak day ta. Ikasar ka, Rosalie. Martin. Kaya't ka nga ipasyarye balay. Yamam mo ka kinitatang ko. Amangan noong tanda ta. Apay ko mga ong tanda ta. Nasingpet ti amak. Martin. Tangay awan klase iti duwa nga aldaw. Agawid tayo di lugar mi. Mayat ka? O sige. Saan kayo aparitan nga ginayat? Ngam ti ko mapanagadal mo ti pangrunam, Rosalie. Nagasat ka ki tada pagadal mo. Ngam ni Martin, pinagsardeng ka. Tawan pagpaadal ko kinkwana, balasang ka. Marigrigat kami lang amin. Tata. Ngam nuadan tumanin maurnong akwarta. Ituloy nan tumanayin tag-eskwela. Agpadagaya maprofesyonal lagi tidadakkel mau. Idinto ta siya ket awan adal ko, balasang ko. Isu marigata na kamang paadal iti anak ko. Isu asaya atem ti agadal, balasang ko. Ta sigurado nga agungayt dagiti dadakkel mau no maamuan da nga dagaya man nubyo. Nasaya atay may ka, Martin. Oh, apay, Rosalie? Masikukak. Anya? Anya taramitek. Sigurado nga gungat ni Papak. Mabutangak. Ala, di kagbut-buteng. Siyak ti makamukin ka. Agawid tayo di balayo.
Kat ibagata ka dagiti dadakkel mo ti kasasaan mo. Anya, hanggang amang ano niya teramidan ni papakan ka. Nakasaganak iti anyaman nga aramiden ti amam, Rosalie. Kung nagtupay kad ngamin nga awan matungtong palyo akariyo. Awan pa'y nasaya at mat ka na kayong anak. Pasig kayo amin agatal. Sorry, Papa. Nakasaganak amang ikalay sa ni Rosalie. Tata, oray simple lang akalay sa. Agulimag ka. Saan na si Kati kasarsarita? Pumanaw ka. Tadyak kayat ang makita ti panagruprubam. Papa, Tata, Pumanaw ka kunat. hindi yung kumaidoro ni Martin. Pumanaw kan. Sakbay nga agsipngot ti panagkitak. Kat amangan nuan niya pa'y ti maramit kukin ka. Manipod dita. Di kan rumwar dito'y balay, Rosalie. Kinagsardeng kamutan nga agadal. Papa, Diyak kayat na diya lalaki parakin ka. Nakiinayat ka lang arudan. Mamirmiraot pa'y. ay ayatag ni Martin, Papa. Lipatan mo na diya lalaki. Tasaan nakaskin kwa na ti kayat ko apakiasawaam. Hello, Martin. Ayan mon. paumayak ditan Rosalie. Binulot ko tilugan ti gayam ko. O sige nga, Rod. Nakaturugan da mamakan, Papa. Darasam, taba ka makariingdan. Unay kayon aya nga ubeng. Tila ar-aramiden yaw. Apa iti kunayaw, nalakati ag pamilya. Tatang, da kayo lang ti amumi ang makatulong kada kami. Agkasar kamin ka ni Rosalie. Uray simple lang akalay sa tatang. Ay, ikarigatan tayaw nga idiskitaran ti pagkasaryaw. Tapno legal ti panagdinayaw. Agyaman kami, tatang. Talaga natangkan ti ulo di anak mo. Agasam, naglibas sa pimanaw. Oh, imawag ni Rosalie. Si Morotan iti nobyo na. Nagawid dan iti lugar da. Heh, makitam. Talaga asuker da nga ubing. Ha, para makita, noan niya ti pagtungpalan na iti sidong da lalaki. Datan tumot lang dasit gan na, inton agrigatan. Rosalie, kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo. Ha? Saanan? Marigatan ta. Kasanon ti anak ta. Nagsarita kami ka ni Nanang. Isupay lang ti mga aware ka ni baby. Makatawin na mo ten. Uray puso to mo na. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Kan uray siyak. Ituloy ko mo ti panagadal ko. Anya? Ang Martin, marigatan ta. Ag self-supporting nga, Rosalie. Katsi ka, ti urnong ko ti aramatong magtuloy nga agiskwela. Anya? Saan ta nga ta marigatan? Adda asi ti Diyos, Rosalie. Buyugan ta iti kararag ti aming aramiden ta. Tapno ni Apo ti mangigiya ka data. Mangantan, Rosalie. Tamasapa pa iti klase ta inton bigat. Di kagsin na iti sango ti grasya. Maditikas ta. Apay, maumumakan iti sidaan. Naumakan iti toyo, ken inlambong nga ugot ti sayote. Pasensyakan bakit Masapol nga agtipid ta. Tapno makalpas ta iti panagadal ta. Saan na dayta, Martin? Masyanak lang amin kan ka. Mabambanog kang agtrab-trabaho iti pagadalan. Kasi student assistant. Awanan ti inanam. Unay lakit to'y napintas nga asawa ko na ya. Di ka man aglidliday. Tadyak kayat ti kasta, bakit? Ragrag sa akin ta kumalatan ti aramiden ta. Panunutin ta para iti anak ta dagiti amin a sakripisyo ta. Oh, agyamanak ta si ka tinagbalin nga asawak, Martin. Nakasingsingpat ka. Adda aminan kan ka ti sapsapulak iti may sa alalaki. Ay-ayatan ka.
Ay-ayatin ka man. Ay na, makasangit itinalaw sa ragsak ko para kada kayo nga gasawa. Nagbungan ti adu a sakripisyo yaw nga agpadpada. Nakagraduar kayo, kablaawan kayo. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Dakkel tinaitultulong yo kada kami. Utang miti amin kada kayo. Ngam pinakaamuam ka din, dagiti dadakkel mo. Amuda, nakagraduar ka niti panagadal mo. Kinapudno na. Awan pa'y amuda maipapan iti panagadal ko, tatang. Ngamin, kayat ko ida surpresaan. Maragsakan dalaki de no maamuan dati panagraduar maon, Rosalie. Uwan, tatang. Iso asarong karan minto ida. Tapno makita damat ti apu ko da. Wen Rosalie, agawid tayo to iji lugar yo. Kitsapay ko matamaklundak meten, kas manugang da. Apay nga ita kayo lang. Diyos ko. Ape akas tamat ng tilangayo, papa. Rosalie, labayagan na nakadalit ni Papam, anak ko. Papa. Pagkawanandak ko, ma. Kunak nga minukaguradak pa'y lang. Isadyak nagawawid. Napayagan, anak ko, kawan ka, anak ko. Pagkawanan, nakbat, nung nagbali, anak uyong kada kayo. Maawatan kayo, papa. Tamo ka para matlang iti masakbayan miti pampanunutan nyo. Ayan, ti asawam ngay. Ada kami dito ay, Papa. Ay na. Dakilan ti apo ko yo. Kat nakalpasak matan iti panaghadal ko. Da kami ka ni Martin. Agpada kami na nakagraduar iti kolehiyo. Tablahan kayo, anak ko. Anak ko pa kayo, ma. Iti apo ko, anak ko. Papa! Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito itirama tayo. Biyang, Di tao! Please like, share, and subscribe. Thank you.